Lukibuntay dagiti Biblia tayo di Salmo 133. Psalms 133. Okay? Ket basahin kakabsat, dito talo nga bersikulo. Psalms 133, 1, 2, and 3. The Bible says, kitain nyo, nagimbagen, ken anyan anakaayo, iti panag titimpuyog, dagiti agkakabsat, iti panagmaymaysa. Kaslala tinapateg alana iti ulo nga nagayos, iti iming uray pa iti iming ni Aaron, ang nagpababa aginggat ibaraybay dagiti kawkawes na. Kas iti linnaaw sa di Hermon, ken kas ti linnaaw a bumaba, kadagiti banbantay ti Sion, tasadjay ket tiapo, binilin na ti bendisyon, uray pa iti biyag, nga agnanayon. Tiapo ti mang bendisyon, ti sa una nga naibasa, tumugaw tayo amin kakabsat. Stand and make a difference. Deta iti tema tayo itangatawen. Hanlang iso na nga tema nga naipaskil, kakabsat. Kadigito'y live stream TV tayo, ken deto'y ayan iti stage tayo. Ngem, dayta kakabsat ti mangitimon. Ken mangiturong, iti pamilya tayo, nga kakabsat iti pamati, iti HBBC Ministries. Ket, kas intayo pa nagtakder kakabsat, to make a difference wherever we are and whatever be the situation, kasapulan kakabsat, nga dakada tayo, deti makuna nga team spirit. The spirit of a team. Nga, daytoy panagserbita iti apo kakabsat. Numan pa'y na duma-duma iti mabalintay nga maaramid, tunggal maysa nga para iti apo, ngayon masapol nga DJ team spirit, timang unify kada tayo, because as a church, for us to stand and make a difference, we must work as a team. Masapol nga team, ti Ilocano team kat, team puyog. Alay baga tayo man, anat Ilocano team kakabsat? Team puyog. Dayjay ti Ilocano iti team. Kas kuna na tinabasa tayo kakabsat, kitain nyo, nagimbagen ken anyan anakaayo, ti panagtitim puyog, dagiti agkakabsat, ti panagmaymaysa. My prayer today, Pastor John's prayer, we pastors pray. Nga amin tayo nga kamkameng iti pamilya, iti HBBC Ministries. Ket ipaayan iti apo kakabsat ti Spirit nga makitimpuyog. Iti trabaho na, kanti pa nagserbi keng kuana. So the title of my message today is Preserving a Team Spirit. Preserving a team spirit. Masapol nga preserbaan tayo kakabsat, iti spirit nga panagkaykaysa ken panagtitimpuyog, iti trabaho, iti apo. The pastor cannot do it alone. He might be anointed by God. He might be able to do much. But he can only accomplish what God has for us if we work together as a team. So, amin tayo kakabsat, preserbaan tayo kakabsat, that team spirit. The meaning of the word preserve is to keep safe from danger, to protect, to support. Which means nga, ni Satanas, ket atakaran na kakabsat, iti panagkaykaysa tayong agserbi iti apo. Kat hamoy palubos, nga sikawon no siya, ti agbalin nga instrumento, ni Satanas, nga mangdadael iti panagtitimpuyog tayong agserbi iti apo. But we must be contributory factors. Nagsaya atin kakabsat. No tunggal maysa kada tayo,
dayjay ti spirit tayo. Kasla ti uneg ti pamilya, kung may trabaho, lahat magtrabaho. Di kat alisto nga ma-accomplish ti trabaho. Yan ti uneg ti pagubraan ti construction. I believe tito dino, deto iti spirit nga dapat aday ti panunot iti uneg ti construction. Team spirit. Hanga kinayang kayat. Uray pa'y kadigiti kakabsat nga agtaltalon. No agpagpagapas kayo, when nagparparaop kayo, dagiti agububra, masapol nga adda deto team spirit. Team puyog to accomplish the project or to achieve something for God. You cannot do it alone. We cannot do it alone. So we need to preserve it. What is a team? A team is a certain persons associated together. We are associated. No kuna daking kagat anate English na nukuan. How are you related? Kuna da ngamen. Nangagyo di jayin kakabsat. Idi first time kut mangag di jay nga question. Hangko amot isong bat ko. Idi tahang ko amot meaning jay. How are you related from him? Kuna da nukwa. Related. Asano katat kaya sa undi related. Sino kada kay kakabsat ti adanang damag kada kay di kasdayan? No kuna dagat, how are you related from him? Anakit na nga sa undi jay. Anat relationship yo. Kasanot pa nagkabagyan yo. So ano mo kabagyan anak ko na? Well, he's my friend. Or mabaling ako na, well, he's my cousin. Ngayon, dito yung kakabsat. Nukas pagarigan, at the friend mo, nga unbeliever, kat dinamag na kang kata, nagkita kay kumaka, dito yung kasla kuman ni Tito Jerry, kan ni Tito Adrian. Kat, ada kasarsaritan Tito Jerry kung mga naggapot Amerika. Kabagyan na. Lumabas ni Tito Adrian. Oh, brother, kunana. Kat kuna DJ naggapot US. How are you related with him? Kunana. Anat isong batyo kakabsat. Oh, he's my brother in the Lord. Masapol nga mo tayo kakabsat, nga kasjay iti association tayo, nga kakabsat iti pamati. You are my brother in the Lord, you are my sister in the Lord. So ibagamang kadeda kaabay mo, you are my brother in the Lord. Kadagay nga babae, you are my sister in the Lord. Nagsaya atan kakabsat nga association, uno relationship. Ta daytoy kakabsat nga association aging gatlangiton daytoy kakabsat until eternity. Mabalin nga ti relationship mo kadagiti kabagyam ket hanggang ditoy lang rabaw iti daga. Temporal. Your cousins, your uncles, your auntie, your kaanakan, nephew and niece, your grandchildren. All of this is a temporal relationship. Ngem deti relasyon tayo nga kakabsatan iti pamati kakabsat aging gat langit deti nga relationship. Because in heaven there will no longer be earthly relationships that will be acknowledged. It will only be one family in the Lord Jesus Christ. Iso nga nasisita nga may establish dayjay kakabsat nga relasyon ken maawatan tayo marikna tayo iti ayat nga naing kakabsatan. Alaman pa'y kakabsat, you are my brother in the Lord, kunam. Deta. Iso nga, dayjay kat sabali, jay feeling, di nga ming kakabsat, sabali, jay feeling tayo. And we are certain persons associated together to form a side in a game. Mangporma iti maysa nga grupo, iti maysa ngay ayam, in a game. Well, we are not playing life, but we are involved in a spiritual battle. And as a church, God looks at us, although individually, He knows your care. Individually and personally, God knows your problem. God knows your need. But when God looks at us, He looks at us as a church. Ti panangkita ti Apo kada tayo kakabsat, ket maysa a kagimungan. Amen? We are the body of Jesus Christ. We are the bride of Jesus Christ. Maysa a kagimungan kakabsat. Ti panangkita ti Apo kada tayo.
Kas jay kumamit nga rod, iti adda nga panunot kada tayo nga sangapada, ken karirik na iti tunggal maysa. Now, just like in a basketball, if we are going to win as a team, dikito nga elements as an introduction, masapol nga da kada tayo kakabsat. Team, T-E-A-M. Letter T, we must trust one another. Masapol nga da pa nagtalek kakabsat, iti tunggal maysa. Which means that on the other hand, masapol nga da tayo met ket matalek, we must also be trustworthy, dependable, and faithful to one another. Amen ba mga kapatid? We should be faithful to one another, and we must trust one another. Eket no kumagay, I'm kat basketball. Ipasam nga rod ka, DJ, kadwam no, di mo matalek nga muna nga isyot. Di nga ming kakabsat? O, no amom nga, DJ kadwam ka deta nga team, kat skill na ti agilay up, kat iso ti available kakabsat, you trust him, di ipasam king kuana. Kumpiyansa, datalek mo, right? Because no awan talek mo, kat sarilyam jay bula, DJ di kunada nga, buwakaw. Kat hante nga buwakawan ti ministry kakabsat. No di kat titunggal maysa, matalik tayo kat kuna tayo, kabsat ka iti apo, agkadwata ti pa nagserbi. Amen? So nga, masapol nga tunggal maysa kada tayo, mabalin kuma nga mapagtalkan. May ikadwa kakabsat nga element is encourage. Encourage. Amen? Umay tayo dito kakabsat, no gigimong tayo nga ti spirit tayo, kat i-lift up iti spirit tutunggal maysa. To encourage one another. Amoyo, dito ila presensya tayo kakabsat. Alakat, numampay alarming dito sitwasyon. Ngam dito kaadu tayo, encouragement. Kas lang ti arig, nagat alahan ko ibaga nga cheerers kakabsat, ngam we cheer one another. I cheer you up, you cheer me up. We cheer one another. Eket, championship ko mga kakabsat. Ket, home court mo pa'y, di mo't may nagbuya, di kita ka baranggayam. Anatrik na mong kakabsat. Maupay ka, natakunam kat, apauna yun, dati ka baranggayak, di dakman la suportaran. They don't come to support me. Alakat, adaking ka nga mang-motivate lang tayo sarili mo, ngem awang kas jay adda team support. Iso nga kita nyo kakabsat, no agay ayam ti Golden State, aglalalo idi kapigpigsaan da medyo kimapsot damot tang kakabsat. Akat, dete ko na, no kwan, dete, strength in numbers. Oo, we win as one ko na, no kwan. Iso nga uray, dete Golden State Warriors, kat mapanagay ayam kakabsat, say day Cleveland, uno di kita kinalkalaban da. Akat back home, ijayanta, anang amin dinaganan, di arena. Oracle. Di Oracle Arena kakabsat, kat overflowing ti tattao ngagchichir sa jay. That's what you call team support. So let's encourage one another kakabsat. Let's not just think of ourselves. No di kat encourage some, di kabsat mo iti hapo. And then letter A, assist. Assist. No kung basketball kat, assist. Alisto ka nga makapunto sa no, nalaing ti assist tayo kakabsat. Amen. Eket, dito yung kakabsat, we need to assist one another. Ti pagkapuyan ti maysa, assist, tulungam. And letter M, motivate. We need to motivate one another. Amen? Uray, deta laro pa tayo kakabsat kat dakila makamotivate. Amen? Kita man, deta rupa ta kaabay mo no makamotivate mo lang. Amen? Oo. So, teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Awan ti maaramid kakabsat nga dream, no awan ti panagtitimpuyog. So let us have a team spirit. Let us maintain a team spirit in our church. Okay? Hamo kunain nga
Awan ka ipapanak ka dito nga church. Haan kakabsat. Because, spellingan nyo man ta church. Oh, wrong. Di pinang spelling yo. Ti right nga pa ng spelling, you are in the center, in the middle. Oh, nakita. Di jay ti correct nga pa ng spelling. Oh, ibaga tayo man, go. You are in the middle. So without you, there is no church. Ala, kadeta word nga church, ikatum you, basaam. Amo mabalikasan kakabsat. So, you are in the middle. Without you, there is no church. Ibagambang kadeta kaabay mo, without you, there is no church. Oh, so we care for one another. We are concerned about the situation of each other because we are a family of God. So as a team, let us promote unity. Preserve unity. Itangatawin kakabsat. Dahito iti mesa nga message nga ipaganatgat ti apo kang ka. Hanggang agsarsarili iti bukod mo nga panagbiag. Tulungam nga mangi-promote iti panagkaykaysa iti church. Because that is what the Bible says. Now, unity, what is unity? Kitan tayo mang kakabsat, ipakita man ti meaning ti unity. Unity. Unity, okay? Unite is to become one. Kaslang kumano agasawa kakabsat, the two shall become one flesh. Kuna na ti Bible. Dua nga agsupadi iti personalidad. Agduma iti upbringing ken orientation. Ngem pagmaymaysaan iti apo babaan iti marriage. The two become one. So there must be unity. United is joined. Ano kaya na sa unti? Joined, kakabsat. Oh, kalati arig na deta, bagim kat at the joints na. Ano kaya na nga sa unti? Joints. Nagsusuupan. Nagsilpuan. Amen? No once nga natukol deta, joint mon kakabsat. Akat hanggang makapaggunay nga normalan. So, datayo kakabsat, we are joined by God in one spirit. Kaya, siyak, memberak mo ti HBBC family, although pastorak, but I'm also a member. And every one of us are members in the HBBC family, joined by one spirit. Unity. Letter U. Yan, makita yung kakabsat. Deta ti meaning ti unity. United, basahin tayo amin, go. United, agreement, sacrifice, acceptance, harmony. Deta kakabsat, iti unity. So, united, nakita tayo kakabsat, to become one and to be joined. Mapagmaysa. So, datayo kakabsat, we are united in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, we are united. I pray that God's Holy Spirit will help you feel that spirit of unity today. Now, if you're going to be united, there must be agreement. Ano kaya na sa unti agreement, kakabsat? Tulag. Amen? Katulagan. Now, kas members iti HBBC, young people, children, and adults, at kakabsat, day church covenant tayo, nga na-post dita yan ta bulletin board yan ta likod. Kaya tuno agawid kayo kakabsat, please take time to go and read it. Can I have a copy? Quick, padasak man lang nga basahin kakabsat. Mabaling nga hangkon nga ilawlawag amin, ngem at least sa mga ganyo, uri kadakay nga kakabsat tiyapo nga buybuyat dita yan ta live stream. Okay? Dito yung kakabsat. Basaat, mabagbiit, dito church covenant tayo. Covenant katulagan. So, all of us enter into a formal agreement. Okay? Awan man pinirmaan tayo nga
Kaladete, formal agreement, mabaling nga aramidon tayo ito kakabsat. Ngem inuton mi paylaeng nga iyadal kada tayo. Ilawlawag, dati church covenant. Okay? The solemn agreement of fellowship. Listen, and I'm going to read. I hope if our live stream can put it on the screen, it will be much better. Listen very carefully. The Hosanna Bible Baptist Church Covenant. Having been led, as we believe, by the Spirit of God, to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, and on the profession of our faith, having been baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Nabautisaran ka. We do now in the presence of God, angels, and this assembly, most joyfully enter into the covenant with one another as one body in Christ. We engage, therefore, the word engage means participate. So, no, membro ka nga bautisado, opisyal ka nga membro ti HBBC, expectaron tiya po nga makipartisipar ka. We engage, therefore, by the grace of God and the power of the Holy Spirit to seek the fulfillment of Christ's Great Commission as found in Matthew 28:19 and 20, which is to evangelize, edify, and educate, to walk together in brotherly love, to strive for the advancement of the church in knowledge, holiness, and comfort, to promote her prosperity and spirituality. I-promote mo nga ti church tayo, maging spiritual hanga maging carnal. To sustain her worship, at endaram dagiti gimong nga panagdaydayaw iti hapo. Ordinances, ag Lord Supper ti kumatummalim kakabsat, nakasagana pa yun, dagiti element nga mausar. Ngem alarming mo't deti napasamak ti probinsya, iso nga ipostpone tayo pelang. Discipline and doctrine, to practice cheerful giving, which is the doctrine of the grace of giving, which means to give liberally, regularly, progressively, and systematically of our tithes, love, faith promise, first fruits, and thanksgiving offerings, and other such offerings, which are to be used solely for the work of the Lord and other related ministries, the expenses and operations of the church, and the spread of the gospel throughout the Philippines and all nations. By God's grace, our ministry is now reaching out to all nations. We engage to support our beloved senior pastor in his leadership and all endeavors and undertakings, to bestow upon him double honor, insulate him from false accusations, submit to his authority, hold him in high respect, obey him and pray for him incessantly. Masapol nga maawatan tayo kakabsat nga ti office iti pastor ket isu ti katanukan nga posisyon iti babaen ti langit. Because this is from the heart of God. The Bible says, I will give you pastors according to mine heart. So let us give them double honor. Moreover, it is also to our best interest to encourage him. Amum no encourage sum di pastor mo, sikat mabenepisyaran. To work with him, to seek his good welfare, and to love him unconditionally. We also engage ourselves to support and encourage those leaders serving the Lord with him, and such leaders that he will designate to minister and watch over us. So nga tong pala nyo, digiti asher tayo kakabsat. Because they are doing a designated role to maintain peace and order and protection of our services.
Iso ano yan at pangibagaanda nga pagtugawam, iso pagtugawam. Amo ko na, dituyak latan, hamo kong kuna. Gaputa, indesignar ko ida, ti office ti pastor, dinesignaran na ida. Nga isudat mangituding ti urnos, kapya, ken panaka tarabay kakabsat, iti gimong tayo. We engage to maintain family and secret devotions. To religiously educate our children. Kas naganak, obligasyon tayo di jay. To seek the salvation of our kindred, uno kabagyan, and acquaintances or friends. To walk circumspectly in the world. Anna dantay ti panagbiag tayo tiruar. Taadda kada tayo ti testimonyo itinagan ti Apo, ken iti Hosanna Bible Baptist Church. To be just in our dealings, faithful in our engagements, and exemplary in our deportment. To avoid all tattling, backbiting, awan agchischismis. Bagam kadita kaabay mo, nang runa kada kay nga ladies, ang agchischismis kunam. And excessive anger. To abstain from all forms of illegal and immoral vices. And to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. We engage to watch over one another in a brotherly love. Hanga deti agsisinniim, agsisinipot lang. No diket napnuan ayat ken concern. Mabalim mong ibaga di kabsat mo no kwa, alakat brad. Han na maiparbong deta kasto iti dapat. In a brotherly love. To remember each other in prayer. To aid each other in sickness and distress. So nga no, damamuan tayo agsakit. Ket ikararag tayo ida. Kada kayo nga in charge, a little sacrifice, maybe you need to visit them or call them, follow up with them, and update your pastor so that we can update our prayers for them. To cultivate Christ-like sympathy in feeling and courtesy in speech. To be slow to take offense. Hindi ko manalaka nga masaktan ken ma-offend. But always ready, kasi uram kinamti unig ti pagtangan, dati nga naganak kat uri kasano, di giti anak tayo kat ilawlawat tayo latat pan nakaawat tayo at anak tayo tulat tayo ida. But always ready for reconciliation and restoration. And mindful of the rule of the Savior to secure it without delay. Lastly, we, moreover, engage that even when we remove from this place, no umadayo tayo ito kakabsat, we will continue to support the ministry and live how we are taught by God's Word according to our doctrine, and whenever possible, be a witness in our abode and establish an extension of our beloved HBBC until we decide to unite with the blessing of our pastor with some other church of like faith. Numan umadayo kayo to, agabroad kayo, papangkay ti sabali nga lugar, probinsya, ken rehiyon, masapol nga suportaran tayo lahat kakabsat, dahito trabaho ti Apo, iti HBBC, ket willing tayo kakabsat, nga mang-establish the extension of our beloved HBBC until we decide to unite with the blessing of your senior pastor with some other church of like faith. Tamo yung uray pa'y baptist no daduma kakabsat kat hanaustot sursuro kang doktrina na. Masapol nga right doctrine, di pa kaikapangamot lang nukwa. And continue to carry out the spirit of this covenant and principles of God's Word. No awang pa'y kopyayo kakabsat, kat hangkay nga agalangan nga dumawat, ibagayo lang kadigiti ushers tayo. Taikanda kayo nga farnisan, iti kapi, iti dayti church covenant. No mabalin, nga ikabil yun ta Bible yo, ipagkit yun no umanay, wano ikabil tayo kakabsat, kat basaan tayo kat kas member. Deto yan kakabsat, ti kasla members manual tayo. Of course, deti Bible kakabsat, iso ti final ultimate manual tayo. Ngem na-derive, detoy nga covenant, iti sa utiya po. Takas insuro ti Biblia, daytoy kakabsat, iti mangmaymaysa, mangted kadatay ti panagtitimpuyog. And all of God's people say, kada kayo nga kakabsat ti Apo,
dita Zoom, kan live stream. Amen? Okay. United we stand, divided we fall. The famous quote from Benjamin Franklin. Makapagtakder tayo laang kakabsat, no adda pa nagkaykaysa tayo. Divided we fall. In unity, there is strength. Di pa nagkaykaysa, addaan tayo kakabsat, ititibker. Kat dito binasa tayo nga verse, it is Psalms 133. Kung natiyapo kat basak manen, dinggen nyo kakabsat. Kitain nyo, nagimbagen ken anyan ang nakaayayo. Ti panagtitimpuyog dagiti agkakabsat. Iti panagmaymaysa. Kaslala itinapateg alana ti ulo, nga nagayos ti iming, uray pay ti iming ni Aaron. Ang nagpababa, agingga ti baraybay, dagiti kawkawes na. Amoy dayjay kakabsat nga lana, bangbanglo dayjay. Nagmayat nga ayamuom. Datayo nagbangbanglo tayo, sino kada kayo kakabsat ti agbangbanglo nga kwa, ibukbuk na yan ta ulo na. No, datayo nagbangbanglo kakabsat kat i-spray tayo lang, gasday lang. Ngam dito nga lana kakabsat, maibuyat yan ti, may paayos yan ti ulo ni Aaron, agayos kadigiti iming nagtudtud. Aging gana iti gayadan iti bado na kakabsat. Kahit na nga sa wen, daytoy nga ayamuom, kahit daagan na kakabsat, dayjay si bubukil nga space wunurum. Kahit na nga sa wen, daytoy church tayo, nabanglo ti damag na, no adda panagkaykaysa. Angem no, daimay nga bisita dito ikas pagarigan. Kat naibaot ka dakay nga dua. Kat dakay nga dua kakabsat, di kay man lang makapaginune. Kunanto tay bisita, ni, anak kundad to'y kunana. Madi nga damag. So dito pa nagkaykaysa, gives us a good odor. Kastilin-naaw sa dihermon. Amoy dito nga linaaw kakabsat, idihermon. Ket na nabuslon unay, okay, ken kastilin naaw bumaba kadagiti bambantay ti Sion. Tasadjay ket tiyapo binilin na ti bendisyon. Uray pa iti biag nga agnanayon. One pastor researched this and studied it well. Ket natakwatan na kakabsat nga digiti linnaaw kasla rainforest. They produce a body of water. Nga iso, timapan kadigitoy, makatulong kadigi ubog, nga mapan, ag-supply kadigiti villages kakabsat, wherever it is. Nga asidig, iti dayjay nga bantay. And then God said, for there the Lord commanded the blessing. Kaya't nga sa wen, the showers of God's blessing fall on God's people when they get ready to receive them. Iti pamendisyon ti Apo kakabsat, maibuyat kadagiti tattao ti Diyos, no nakasagana da nga umawat. My question today is, as church, are we ready to receive the blessing of the Lord? God's word teaches that He is eager. Ti Apo kakabsat, eager to pour out His blessings upon God's people who walk together in unity. Vital gayam, deti pa nagkaykaysa tayo. Taisut requirement, tapnon ti pamendisyon ti Apo, maibuyat kada tayo as a church. Amom, no nagaten katimay sa nga meeting, kat feeling mo awang pa kainaigam, agpaspasuli ka, di ngamin. Hangko mga kasjay tirik na tayo diti kapilya kakabsat. Nga kaslaawang pakainaigam dito ket no adda digiti pagsasaritaan ket involved tayo amin ket agpaspasuli ka. Gaputa si ka ket membro iti pamilya. Ket tiapo kakabsat kit kitaan na dayjay nga panagtitimpuyog tayo, panagpartisipar tayo. Let us promote the team spirit in the church. Amom, awan maibilang nga balaygi kakabsat, no diket balaygi tayo nga kas may sa abagi. Ngamin apay, kang kay ti ehemplo. Anyaman nga balaygi itabiyag mo,
Hamu mabaling nga i-attribute nga si kalang deta. Adda kat addada kakabsat ti Apo, nang runa digiti pa pastor, nga mabalin dinengeg ti Apo iti kararag na, nga nangitunda iti balay giking ka wherever you are today. So we cannot say, I am on my own. It can never be. God's intention and design in blessing us is when we work together as a team. So, ti word nga inak idanon kada kayo kakabsat. Intrupe lang di jay, tata. Amen? Ngam I promise not to finish the whole thing. Na ituloy tayo ito. Is the word cooperate. Cooperate ko na tayo mga kakabsat. Sino kada kayo ti membro ti kooperatiba? Anybody? Yes. Ada da membro iti kooperatiba. Yes. No, the meeting da required kayo ko aya. At ada pa ka naigan nyo kadayjay nga agenda because you are a member kadeta nga kooperatiba. So what is the meaning of cooperate? It means to act or work jointly. To act or work jointly. Sapay tatiyapo kakabsat, it din na kada tayo ti spirit of cooperation. Amen? Kasi no, di presidente, idin nga kunana kat makialam kunanan sa. Adda pakialam tayo. Hanga dete, uy, adda iti project, adda panggap yan ta church tayo. Awang pakialam ko deta, hantay kong kuna. Kada kay ngayang people, at the BYI fellowship tayo, hamukong ko na, awang pakialam ko deta, hamukong ko na. Tanong si kagat young people, hanga siyak tinanginayong king ka ti church, ti Apo tinanginayong king ka. Sagrado deta kakabsat. It is God's nakem. Anak at English tinakem. Initiative ti Apo. Nakem ti Apo kakabsat, ti panakaikamang mo, iti HBBC family. Kat ngarud kakabsat, ekspektaran ti Apo, iti panakikooperar tayo. Iti nangisaadan na kada tayo, nga spiritual family, iti dahito ibabaan ti langit. Cooperate. Amen. Ibagamang kada kaabay mo, you cooperate. Amom ti may sa kakabsat nga mang paginad. Amen. Ken mang ti paka-frustratan, DJ lack of cooperation. Nagrigat kakabsat ti mangidaulo, no awan kooperasyon. Di ngamin kakabsat. Ala, dada siguro kada kayo ti mapadpadasan at mangidadaulo no kwa, iti meeting. Eket kunam, alas 8 ta meeting tayo, kunam, alas 10 ompay simbang pet. Ano nukat aramida mong tita Beng? Ha? Ag penalty da. Eket no kastamat ti aramida tayo, di kapilya kakabsat. Di kita'y maladaw, ti nagsasaritaan nga oras ti gimong tayo ko, nag-penalty. Eket baka awang mayato na ta, ag-offering ka na nga rudo, nag-penalty ka pa, kung natin no ka na. Ngam saan tayo nga penalty kakabsat? Ngem, adda kumakada tayo, DJ nakim nga, nagpaiso nga minaya. Masapul mo't ngamin nga, deti nang isaadan, ti Apo kanyak, seryosoek. Hangko nga deti baliwalaan, can i-take for granted, iti church nga nangisaadan, iti Apo kanyak. So, ikantayot kay papanan na ita, deti word nga cooperate. Okay? As member of HBBC, cooperate. Letter C, if we are to cooperate, anat aramidan tayo. So, kaya't sumutlat makikooperar kakabsat? Amen? Amuyo uri, digiti at dati live stream, amok na da kayo kakabsat, kaya't shoot makikooperar mo tayo. When? Digiti at dayan ta Zoom, cooperation. Now, for us to cooperate, kada kayo nga agidadaulo iti grupo kakabsat, napintas ka, alam nyo dating outline, tanumang meeting kayo to, mabalin yung tumot nga isuro deto. Nakita yo? Dete meaning tay team itay, tay meaning tay unity, kan meaning dete cooperate, ita kakabsat, numang meeting tay to, kada kita grupo nga meetingan nyo, napintas nga iyadal yung tumot deto. For us to cooperate, first of all, letter C, there must be communication.
there must be communication. Now, what is communication? Communication is the act of communicating, to impart, or to share. Communicate. Communication builds relationship. Kat nakapuot ka pa yun kakabsat, ti unag ti pagtaengan, hanagin nun eh. Awang communication. Wano miscommunication. Kasan nga tumibker, deta nga pamilya nga lumagda kakabsat. Kat uray nga ta kasanot lagda, deta balay mo. No awang communication ti unag ti pagtaengan, saan nga nalagda iti pamilya. Ti maysa nga mang palagda ti unag ti pagtaengan, communication. Isungo no daduma, uray man nakatutok tayo no daduma iti cellphone kan Facebook. Masapol kakabsat, nga mutayot limit na numabalin. Ket addalata panagtutungtong, panagsisharing, panangammo iti problema parikot, need iti tunggal maysa. Ket sometimes we are guilty. Tauray bukod tayo nga pamilya ket ditay gayam amon di aktual nga problema. Because of lack of communication. Kastamot kakabsat, iti unag iti church. Masapol nga addakas jay, nga open communication tayo nga kakabsat iti apo. Because we are a family. We might be big in number. But that should be the reason nga awan kumat makaligtaan, gaputa nakadado tayo. Hante kumakuna, nakadado tayo. Awan makapansin kanyak, ay haan nakakabsat. Dito nga kaadu tayo, awang kuma iti malibtawan. Agasam takas pagarigan ni Tito Jojo, eket no adalima nga inimpresan ti apot puso na nga makalagip king kuana, awang makalipat king ka dito. Nagsayaaten nga mariknam, ket ti apo ipariktanak king ka, nga dada kakabsat ti apo, nga na makalipat king ka, iti panangikarkararagdagang ka. Amen? Communication. Mainayon ko dito kakabsat, DJ, na minsan na isuro ni Pastor John. Ngano, kaspagarigan, hantayo maka-atendar, akat i-communicate tayo iti pastor. Tapnon ti pastor, may ikararag na, maamuan na, kat amuna iti ikararag na kan i-advise na kan ka. Kaslaitan ni Brother Anton, nakikomunikar idirabi eh. Kat kuna na, pastor, at dadwa nga pulis, dito kampumi nga nag-positive. Umayak pelang makigimong kuna na. Kat, haan ang brad, ag live stream, uno ag zoom kantulatan, so adata, kakabsat, kadwata yan ta zoom ita. Gaputa, hanga dete, discrimination deto, ngem protection tayo amin. Amen. Kat, agyamanak, DJ nga pa naka-i-communicate. I appreciate it. So let's pray for him. Ni Sister Charito, ni Brother Jacobo, awan da ita kakabsat. Kat madlaw, iti absence da ata, isudat may nga kasapaan na kang kanayon kakabsat tigimo. Agdigdigos sa pelang ti dadumano ka kadakita balbalayo kat adadad ti kapilya nukuan. Ti kasapa da kakabsat nga umay. Adada ta live stream agbuy-buya ita, Brad, Sister, naimbag nga bigatyo. Kat itay bigat na sa pagundaway, timawag kanyak. Kunana, pastor, kasano nga rudeng kunana. Tadete karuba me, pinalubusan ti ospital nga rumuar, tati amudan na imbag. Ngem, itay nagswab, kat namuan ti result positive. Kat mismong ayan da kakabsat, so kung nakala sister, hangke pelang ordum umay, ag live stream kay to pelang. Communication. Amen? O, dadigiti kakabsat nga, uray weekdays, agbiyahe dat adayo. Dito, dino ti kanayan no may pakararag no kwa. May natsambaanan, pastor, ikararag dak agbiyahe, mapanak mang kagayan. Ni Jerome, he would always text me. Ada ni Jerome ita? Naka-live stream. Yan, Jerome, praise the Lord. Karkararag tayo dito nga kabsat. Ta, kuna na kanyak di kalman, ag-training kaya, training. Kat dua ti option na, Pampanga, wano Palawan. Ng Pampanga pinili na tapno makaawid-awid mo lang. So, let's pray for one another. Communicate. I believe ti umuna kakabsat,
nga masapol nga communication tayo is to encourage one another. To encourage one another. Kung natin Ecclesiastes 4:9 and 10, it says, two are better than one because they have a good reward for their labor. Peso deta kakabsat. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with a team. No kayat mo nga napaspas ka, may saka lang. Ngem no kayat mo nga makaadayo ka, masapol ada kadwam. Two are better than one. Kat kastamat ti design ti apo ti trabaho na, we work together as a team. Ta no kapoy di maysa adamang i-lift up ko na nakitam di verse 10. Verse number 10. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Proverbs 27:17, the Bible says, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. We need to encourage one another. Amen. May kadwa kakabsat, we need to pray for one another. Deta ti dapat communication tayo nga open nga line kakabsat. The line of prayer. Isu nga ita, i-encourage ko ti tunggal maysa nga garamit ti prayer diary. Nang runa kakabsat kada kayo nga mothers. Please have your prayer diary. Tanog kararag ka, saan lang nga DJ, bukod tayo ti may kararag tayo, saan lang nga ti pamilya tayo, iraman tayo, dagiti brethren, dagiti papastor, iso nga masapol nga da prayer diary tayo. Kakabsat, we live in trying times, but we will strive in prayer. Together, we must pray. Sino kada kayo kakabsat? Ako mo te bagkuto yan, dadyo uneg. Tinang itugot te prayer diary na, imbagak idi Merkules nga gumatang kay ti notebook yo. Ha? Ito itayag yuman, kabsat. Ingato yuman, amen. Wave it on the air. Wave it, okay? Praise the Lord. Thank you for your compliance. About 60%, okay? Daka dita, the prayer diary yon. Oh, required ti aming HBBC Sela, the prayer diary na. Required ti amin na choir members at the prayer diary na. Required ti aming ushers at the prayer diary na. Required kung dagiti amin na Bible students, workers ti church at the prayer diary na. Because that is one way we help one another and communicate to one another. Ket at dadwa nga nag-message kanya ko, na I appreciate it. Kung jakpay na itad, ket kunada, Pastor, alaag man tay prayer request mo. Jakpay na itad, ngam itad kunto. So, feel free kakabsat, I might post it on our group chat. That a personal nga prayer request ko kanti family, tapnon ti kasta, mairaman yun kakabsat, nga isurat yan ta prayer diary. We strive together. Hana asi-asi kakabsat, ti kararat. Dakkel iti maaramid na. Amen. Oh, kat kuna ti Ephesians 6:18, the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ikararag tayo, dagiti amin na kakabsat. Kat you know, brethren, deto iti importante nga prayer nga masursuro tayo itata. Kat amuyo, adda iti praying kakabsat nga sabali iti spelling na. Laka mo no na i-type ni Benjamin deto. Na i-type mo Benjamin? Yes, ikabil mo man. Deta ni kakabsat, praying. Ano, deto'y praying kakabsat, P-R-E-Y-I-N-G. Deto'y kakabsat kat panagkikinaan. Panagchichinnismis. Haan kuma nga dayjay iti communication, diti uneg ti kapilya tayo kakabsat. Amen ba mga kapatid? Han tayong agchichinnismis, ngagpipinnerdi, ngagkikinaan iti tunggal maysa. P-R-E-Y-N-G. That's a wrong communication. Bad communication. Evil communication. Masapol nga ti communication tayo nga open kat prayer. So hamo nga agalangan tariknam nga mangibaga ka deta kaabay Moses ikararag naktuman. Ala, for 1 minute, 1 minute, ibagaman ti prayer request mo ka deta kaabay mo ita.
Anat prayer request mo kabsat, kunam. Data kakabsat, tinagmayat. 1 minute, anat prayer request mo kunam. What is your prayer request? Oh, nagmayat, di nga ming kakabsat. Ni Jonel, nga sa Gayadoro, dati bisita tayo mo man imam, brother. Oo. Oh, single ka pa lang, Brad, single. Yes. Oh, da kayo nga single men. Alam nyo prayer request ni Jonel, tuno agawid. Okay? Oh, sino di kita single men tayo di daw eh? Ha? Single men, nga ni ma-expirean, okay? Oh. Ni Kwa, Lester, alam to prayer request ni Jonel. Kat ko na, Brad, I'll be praying for you. Mag-asam, dito yung kabsat, bisita first time na. Kat agawid ko na, pauna yun siya. Damok pelat, umay kat nagadot mangikararag. Kanya akong kunana, di ngamin. What a feeling. Anatrik nam no ka, Jonel, no, sangapulot mangikararag, king ka. Kat, baka umay ni Jonel nga sigod, kanya kat kunana, pastor, agpamiyembro, akong kunana sigod Data kakabsat, iti communication. Now, deti prayer diary, before I come to the last point, tigi kwa na kakabsat, kasto iti plaster na data. Ito'y may isang nga page, ikabil mo jay, date started. Jay rugi, di pa nangikararag mo di kabsat. And then, mangilaan ka ti dakkel nga space, jay prayer request. Ano di kararag mo keng kwa na prayer request. And then, mangikabil kat Bible verse. Anakit na soon, di pastor. Day jay ti versikulo, nga mabalim mo, nga i-claim ti Apo, in behalf di impakararag di kabsat. Kala ko mati prayer request na kakabsat kat healing. The James 5:16, the prayer of a righteous man availeth much. Kat kunam Apo, so kimatom ti biyag ko, ngam dito nga kabsat, in request nang ikararag ko isuna. Kat kunam ti sa of the prayer of a righteous man availeth much. Ipangag mo kat ti panangikararag ko kingkwa na Apo ita. Kat Apo, no kasano iti panangagas mo kanyak no siyak ti imawag ken ka. Kas di ka di mo ti aramidem kingkwa na. I-personalize mo, di concern mo nga panangikararag. Kala ti arig na kunam Apo, no siyak ti nagkararag, kat diningag mo, kat kastoy ti aramidem, kas di mo't kumati aramidem nga rod kingkwa na. Amen? So, di favor ti Apo king ka, kat kas lang idawatam day di kabsat. And then ti maudi, date answered. Iso nga no, kita kayo ito't Dominggong kakabsat, okay? Asit gamto isunan, kat kunam, agbayad kan. Hamukong kuna, amen. Asit gamton, kat kunam to king kuanan, Brad, sister, kumusta dete, impakararag mo kanyak. Kaya't ko nga ma-update ti prayer diary. Ay, praise God, sister. Thank you, tay kararag mo. Apo, talaga nga nakaskas daw ti song batiya po. Amen. Tunagawid kan, date answered. Kakabsat, at the end of the year, anyan nga panangiday, dayaw mo ti Apo, no evaluate to the prayer diary, nagado ti sinong batan ti Apo kararag mo. So, deti church tayo kakabsat, prayer diary. So nga, di kita'y leaders, please check on our group members and let us see to it that they have a prayer diary. And follow up on them. Okay? Now, let me give to you the second, which will be my last point for this morning. So, that will letter O kakabsat. If we are to cooperate, there must be one common goal. Our common goal. Anat ka na sa unti common goal kakabsat? We must believe on this goal. All of us should believe. Agtalag tayo, mamati tayo. Nga ti Apo, daytoy ti direksyon, nga pangiturungan na kada tayo, itangatawen. Amen? Kat amom no leader ka iti may nga grupo, ket obligado nga dapat amom ti GPS ti panagbiag mo. Oh, you must have a GPS. Dito ti lecture ko di MMSU ide. Letter G, goal. Dapat at the goal mo. Amom, a leader is someone who knows the way and will persuade others to go with him along that way. So kakabsat, as your pastor, allow me to share with you our 2021 goals as HBBC family. Now, before that,
Anat ka na sa unti goal kakabsat? Kidaan tayo man ti meaning ti goal. Basahan tayo, go. Godly objectives. Aim to labor. Itangatawen, kas Kristiyano, kas naisalakan, kas member ti HBBC. Masapol, nga digito'y nga goals kakabsat, ket ipaay mo iti biyag mo because these are godly goals. And make them your aim. Aim to labor. Ano ka sound ti aim to labor? Work it out. Let's work it out. Wherever we are in our respective sphere of influence, in our capacity, with our resources, we must aim to labor towards this godly goal. Amen. Now, let me share with you our 2021 goals. All right? 2021 goals. By God's grace, number 1, basahan tayo, go. Ayan. Realistic. Kaya, amen? Amen? In fact, may exceedan tayo pa ikit, di deto yung kakabsat. May exceedan tayo deto by the grace of God. But it is good to start in a more realistic way. So to share the gospel and win 50 souls per month. Personally, this week, I have shared the gospel to more than a dozen of souls. Kat madaydayaw itiyapo kakabsat. So nga, wherever you are, ugaliing mag-soul winning. Deta kakabsat ti duty ti may sa Kristiyano. Number 2, to share 100 gospel tracts per month. 1,200 in 1 year. Ado nga gospel tracts, deta kakabsat. Kat di gito young people tayo, talagang agobrada. Number 3, basahin tayo, ready, go. To encourage, everybody read together. And pray for 3 baptisms per month. 36 baptisms in 1 year. Amen? Kat itakakabsat, I hope by the end of January, last Sunday, adadan to baptisms tayo. Adut naka on deck nga baptisms, candidate for baptisms tayo. Number 4, everybody read. Until the end of deta kakabsat. As a Christian, as a member, reach out to the new believers. Okay? And pray to have 40 disciples. 40 iti nagandergo kuma. The discipleship session until the end of 2021. So, personally kakabsat, adagasawan nga rugyak nga discipolan next week palubos iti apo. They will come to my office and I will disciple them every week for 4 to 6 months. And going mo dati discipleship ko kakabsat iti Australia every Saturday. Ket encourage kayo mo't kakabsat tunggal may sa muyo. Dati kat dingdinggak lang di pa nagkuha ni Pastor John Ide. Panangibagbaga na dati discipleship. Kat kunak apo as leader. Number 1, as a Christian. Amok nga obligasyon ko ti agbunga. May kadwa as a leader, I must set the example. Di nga may kakabsat? Kasla ka dati nga amma, hante maisurot pamilya tayo no hante nga example. Iso nga, I must set the example, Lord, kunap. Kayat ko nga, adada ma-disciplak nga consistent itang tawen. Kat insabot tiya po kakabsat, what a blessing. Kadagyaman ak itiya po ta every day. Dito panunot ko, kararagag tiyapo kat perme, nakaplastar di mindset ko ka. Umuna, ti pamilya, siyempre, may ikadwa, iti ministry, kat no panunuto ko, oh, what a blessing, nagado nga ma-accomplish. Amuyo, no hantay lang agbaling nga selfish kakabsat, lukatan ti apo tamatam, kat makitam iti mabalin mo nga maaramidan para gangkwana. Dakkel kakabsat. Number 5, may kalima. To reach to our relatives and friends and encourage them to attend church. Either in person
Kasla ni PJ, inawis na dito yung friend na. In person or via live stream. Itay ni Sister, anat nagamon? Sister, taga Libong. Asawa ni Brother Army. Sister Cherry, ayan mo tayo, Sister Cherry. Ayan, dadya likod. Ite, dakam di kakabsat kat na panday mismo. Kat, Pastor, kasano kwa, te question na kat maipanggap ti live stream. Kaya kunak, i-post mo, sister, ken may mayat nga isend mo ti messenger, digiti friend mo. Kat ibagam kadakwada, agbuya kayo kada ito live stream ta church me. Amen? Idi kalman kakabsat, ada na panak nga naggatangan di talawag. Kat dinamagnak, anat kumpanyayo sir kunana ta, siyempre nakapormalak kunak kat pastorak kunak, kaya kunana. Akat atendak mo ti casting at church kunana. Ngam kunak kingkwana, inikak ti trucks, tunubigat, agbuya ka, dyan ka muna dadang agbuy-buya ita kakabsat. Agbuya ka di live stream me. Kas jay ti agawis kakabsat. Di kita kabagyam. Amen. Send mo kadakwada. Okay? Number 6, we will also continue to advance through our outreaches and Bible studies by the grace of God. 2020 was a wonderful time and victorious year in the HBBC family. Pandemic, ngayon we have seen souls saved, and we have seen outreaches started and Bible studies kakabsat. So each must pray how we can take part in our church ministry goal. Every member must have a part. So nga kunam to agawit ka, Lord, deti goal mi nga HBBC, anamot ti mabalin ko nga maitulong, may contribute ka deti nga banag. And all of God's people say, Amen. Let us cooperate. There must be communication and we work towards one common goal by the grace of God.